Шербетіргенше тури шур шермара пұрнаган сем ял пуласлы хешен тұрыжайшы пөве чавна канулапты кетата азыну комплексе еркелене. Хастар сем ял сайтнете тыца бұрайшы унсырпушне ютупрах и сень канале пор. Онда куленхи пұрныша чутатайшы. Чикысықлы ялды ченелік семшін тивишліканова тухны сем явапла. Хастар сем паденче хнара Вероника Павлова, корреспондент Пулсагорча. Шак шылгуш пирги чылайжул ялхалы хепілменде кунда хыт хурага шлазаларына. Пөлдер вара лаптыга тербеледе пөве чавмашутлана да шылгуш вырынне дупна. Николай Мартынов туре шуршырма старысты активише волхойшине иге жулга ала дейене. Шире молды жул агрегат заводинче үнерші пулза тұрышныскер, ери давра елемлі хужаланныне юрадать. Шавын ба шылгужа да хотлыладашын. Ескисне хадерлене денде. Старысты дырышны бе ялда чилайыш туна. Туре шуршырма историбе косакланна май теленмеле пулымзем ушымлатна. Шак вырында шебір шуле ертні кен, халықрана кедерин хурынлы я арестан шуледене. Шакна ялды вады земде жиреплетне. Візем шулын иге енепе хурынзем кашланыне астывашы. История шамры гуру азынче хавара стелевбе хоне еверлі палыклартна. Ялын ыргымылық фончы бурты гаксене шавындан заплаштарна. Чулне вара пыр хужалық ран күрзе келіне. Халі кунда тыдыша хужы урок семір тереші. Республикара халық пужарывне пурныжа кіртмелі программа онышлы ішлет. Анжақта туре шүршірмазе мұнда худшынма васкамашы. Мұнда кунда жупмала при отказ парать, при отказ парать. Карын вара насыры бітсагатте, вара ша ішлес настойне бітсагат варау. Капларымшы, хавылықшына хоратнында, может, спонсорский дубатны, умбек еші хавартырақ каят. Вещь савынышларах шлеме приятнырақ. Мен чуғышланыне вараға ярашын мар түрек пұрнышлашын. Чекысықлы Николай Мартынов шақтырыға вунчече шулка алагушса келіне. Унын арымы шағындан, вылхый Комсомольский районинче шуралза үсіне. Шамрықла деп хулара бұрынна пырвығыт юруба тажа ансамблинче юрлана. Ялда теплене Сибирге шутламан да дед. Пужы вғыт тупсанақ, алла губысты дать, утмылзагыр шулды аржин. Николай Мартынов хали авиации палаги уже шуғышпа бұрынат. Шағы начала выходын деганыш помаш. Яла чын-чын вертолет күрзегелешшін. Шағы давадат сабама Райше героинчен Николай Гаврилов ран бұлы жуыдашын. Ешін асса жанат. Азыну комплексне худа яма бұлдарны жынде хебірдеть. Унчен шендері гүнне юнажар яла паллы дума жүрене. Халі туре шүршірмазем кашне жул Вильямзер полк акция ғучынашы, үттізіне теслех кыдардашы. Ял хыбарезіне вырынды депутат Владимир Барышев шудат садырать. Пилек шулыға лавыл ютупра канал ушна. Сайта пужарзаяна. Потом тенде гурат. Республика гранамар, потом тенде чавашен тханумайзем, чавашчелгибе нумай галазясы. Те бір сержеврада бургула. Вот керзе богасти зембек. Пренебрежим, может, паластия был, может быть, чаризем урацагайся, кизе гураски килет получембек. Самахмай YouTube каналба кулень вижи біне яғын шинка закланать. Ыразымах каланы эшлеме хавхаландаратет Владимир Витальевич. Парехинже Аргентина ранчеру гильня. Шендерю гунне пычық ялда шапла монашлы баллы дуныбе теленни берге пілдерне унда. Видеогерме Владимир Барышев салдак рахынықна. Вылшывай кименче шар службинче булна. Видео шешмар лехизын угерчексене де бугать. Шапла майба темеше түрлі стенд хадерлене. Пірне десліхрене жалаха халалана. Принче ялын куленхи бурныше. Владимир Витальевич хой Татарстандрей Шепрели районинче шуралза үсне. Можеребече ваш енре тепленме жутлана. Ялда ыры елабур туре шуршырма кунне паллы давасы. Кашни шулчи хастар шинзене палырдашы. Геннадий Степановын хужалығы иге шулчылайхи яда девишне. Яла піррехінче килнече ганземде мухтаны иккен. Чагандалардың барды, калашкалсылардың барды. Вот хайгалары, это его инициатива была. Хайгалары, вот фирм делган, бана кележек күнді, ден лақта.
Уявзем ергелеми ядарлы вырындуна. Самахмай унчен ялхалыхи шагында обырда барбарахна. Халі гунда елемі сцена ажабычада да спорт лаптагезем бур, комала чечек хиранезем шеклеща. Шагынжын хастарзен мұжырызем явапла. Тури шуршырма адаланны күшкірет ялбуласлығы жыншунаган шинзем бірге тепленрех паттрзем пирин хужыра шөне каларымра галазагдарды бір. Она пирин телерадиокомпания сайден жетупма булать. Чеваш ен галарамбали Вероника Павлова, Святослав Петров.